Rukometni klub Sloga je danas na Gradskom trgu u Požegi po prvi put u istoriji rukometa i sporta uopšte održao javnu konferenciju za novinare i sve građane, a povodom plasmana u četvrtfinala EHF Challenge kupa, ali i nastavka domaćeg prvenstva. Žrebom je odlučeno da naredni protivnik na međunarodnoj sceni bude ekipa Islanda. To je ekipa koja je otprilike podjednaka sa nama po kvalitetu. Samo još ostaje da se utvrdi dinamika kako i šta što se tiče odigravanja utakmica. Postoje sve tri varijante, pa ćemo da vidimo. Prvi termin je za 25.6. a drugi je za 2. i 3. april. Znači tu smo došli. Naravno, zbog i ranije gustog rasporeda došli smo u situaciju da imamo dosta umornih, načetih i povređenih igrača, pa ćemo da vidimo kako ćemo sve to da uklopimo i u ove utakmice pre Islanđana, a svakako za ono što je najbitniji možda deo u ovoj polusezoni, a to je taj prolazak u polufinale jednog evropskog kupa za Islanđane, kako ćemo onda odigrati sa njima. To ćemo da vidimo, znači, posle svega toga, ali svakako da ćemo morati da tempiramo formu. Međutim, uporedo teče i domaće prvenstvo, tako da rukometaši Sloga imaju veoma gust raspored. Sutra će odmeriti snage sa Beogradskim Partizanom na domaćem terenu. Prošli put je bila utakmica protiv Metaloplastike, to je bio jedan prvi veliki lom za nas ili za njih, prelomilo se u našu korist. Sada ide drugi veliki lom za nas ili za Partizan, nadamo se da će se i to prelomiti u našu korist. Utakmica je od velikog značaja, mi bi time, neću da kažem, rešili sve, ali bi rešili mnogo toga. Iza sebe rukometaši Slogi imaju još jednu utakmicu sa Aranđelovačkim Šamotom koju su, nažalost, izgubili. U Aranđelovcu nas je stigao umor. Mi nismo mogli u Aranđelovcu, kao prvo otišli smo bez dvojice povređenih igrača, bez Kneževića i Nemanje Gojkovića, koji nisu mogli da igraju. Držali smo se dobro u jednom nerešenom poluvremenu. Mi smo pokazali, čak smo i negde 7-8 minuta pre kraja imali priliku za priključak, onda su usledili neki naši promašaji, što je verovatno posledica umora, i potpuno zasluženo smo izgubili tu utakmicu. Jedino ostaje za mene mala nedoumica zašto je Aranđelovac nije prihvatio našu molbu da se malo odloži ta utakmica, s obzirom da mi trebamo u roku od nedelje dana da imamo 4 važne utakmice, a od te 4, 2 smo predstavljali kao jedini predstavnici državu. O narednim mečevima sa Partizanom, ali i sa Islanđanima, jedan od kreatora igre, Mladen Krsmančić, vidi Slogu kao favorita. Mislim da ovdje u Požegi i dosta jači timovi od nas, kvalitetni. Mislim da uz pomoć publike i tog adrenalina i te želje za pobedom kod nas, mislim da mogu da padnu. U ovom slučaju, što se tiče Partizana, što se tiče ekipe Partizana, mislim da smo kvalitetniji od njih. Mislim da, pa verovatno na svakoj poziciji smo kvalitetniji. Sad, možda su malo igrani jer su duže na okupu, ali svakako mi smo u prednosti i ulogu favorita bi prepustio nama. Kada bih uporedio sa Bugarima, dosta su jači, dosta kvalitetnija ekipa, dosta kvalitetnija i liga pre svega, ali mislim da bih opet i tu favorizovao nas. Pogotovo kod kuće. Tamo je svašta moguće, međutim kući mislim da možemo dosta toga da uradimo, da završimo 60% posla u Požegi. Podršku rukometašima na otvorenoj konferenciji dali su i predstavnici lokalne samouprave, ali i naši najmlađi sugrađani koji su došli sa svojim vaspitačicama da podrže rukometni klub Sloga, a za koje je opština Požega obezbedila i posluženje. Dakle, sutra uveče u sportskoj hali u Požegi u rukometaši Sloge dočekuju Beogradski Partizan, susret počinje u 20 časova.